Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man, kinikab sa Lirio, sana pud no nagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa damay ang Dispo, Wilfredo Dinong, kan Jade Galvez, dita kabarwan San Juan, La Union. Das man ti ko na ni kabsat Lirio. Dirman ang biyanang, talo kami nga kakabsat. Dua a babae kanag may saak a lalaki. Ulila kami ni itina, iso ati amamila ngan tikad kadwami iti balay mi. No may panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua a kakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balay mi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Ha? Nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha? Aguray ka. Apay akas lanayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimandan samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni tita ka. Naisaan mo takas ta? Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso bantay ko. Kasla na yakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawain. Kanayon amayakar day taamuhong. Imahinasyon mo lang dayta manang. Pasit siguron ti panagbakit mo dayta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan dayta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta Ila akong kidi dayta lotay manang tagatangak. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amanak. At dala pagyan mayating. Aw mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kitnay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngambita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang ka ni Auntie. Tawam mo't anak kanasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakit pa'y akit ila ko ng tidagana ta hulugak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnaadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basit Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata danak yo. Tapno damot ipatawid yo kada kami tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nantiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adagang. Naimbag nga orasyon, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluto iti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang misaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak kak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman nakmanan.
Nakasingsingpet at talaga day nga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo, ni Lirio ti kasingpetan. Iso tinaasidagon ay kanyak, banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida, iso arumbeng la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga akasta. Siyak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbeng a kaadwan iti tawid, saan nga inauna manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pagapapaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pagapapaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak, sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanen, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Siyak kumati kaadwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo aya, manang Brenda, Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga iso kano ti kaadwan iti tawidon. Siyak tasyak ti inauna. Mala, tapnawan ni Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan mabalin siyak ti kaadwan? Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ng pagapapaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha, kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya kung timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak ti kang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, ngamjak ila ko day jay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyan maramidam ngay no natay kan taon. Kat jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sa bali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay anay dindin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo ti ayan nan. Ije mo't abanda ti amok nga ayan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manin ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito ti ayan da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat ti tawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Naan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako kwa, Mia. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon di dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ila ko. Kay numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ila ko kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paraspasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublate kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam to nga rod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa'y lakasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit.
Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa, apay ngamin ang sinublat nyo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok basta da kadwak. Tulungan na ka. At dapay trabaho tatang. Lipasen mi pa'y balay nga aramidon mi. Ala, takamin kanimiya ti katulungan nyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kanimiya. Ha? Malaga raw. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidendен iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Paiman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kasjay nan, awan problema kanya. Jak kayat tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti titawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sabali nga rod ti ugali dagi jay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdasla pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makurektar ante. Ala, bay amon Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundaken ka itinapintas a masakbayam kaanak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo a dagayaw. Ha, apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo tamabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat nga min ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo. Jay inauna ti pilyan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo. Siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikan ninyo no nakapsot kayo. Saanen balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak atan eh. Narigat, taga-apay ito nawang kayo nantay. Iso na saya at tay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa ni Kwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya? Inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan ante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay kat makaamo ka nga rod No siya, kay kayat ko taada ka duwak. Masyanak nga rod kada kayo ante. Awan kadkadwayo diti balayaw. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen
Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti dagana, nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga arod ti bagbagakan ti. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya, Ada nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko na. Wala nga rodan ti. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryo, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid di kastoy a panagarado nalukneng ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumarain. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay Unay mo dito anwangay. Ala agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tentay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, daytoyan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak kay tatang. Huray siyak. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit ti ulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw amakimat dita. Payasak pay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdanda nagakpayan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigata nakpay agagas. Nutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata kabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan. Jakul baka trabaho. Kasalong ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at agag-agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo.
Husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo matako ko ta saan anasaya at ti kasta. Pakawanin ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni Taldaw. Pangaldawan Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, wano, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigata na agang. Sina, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Sana kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang runalusan niyo ako ka. Baday, tikas na. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasayat ko walang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang. Makaikawa mo't ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na sakba nga impulang na tibiyag na. Wan nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatayo. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos asaan nyo ang nagustuhan. Oray siyak mat Amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsut akon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti sanikwa am apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adakak. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti day jay. Sikati kayat ko amang tawid iti day jay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo da ita, Lirio. Jak kaya't abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Isa pagbibingayan tayo atallo day jay. Anya? Jak kaya't nga dad-adokan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinnadang. Agbibinningay.
Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakan iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Katita dan bukod miya pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito iti channel nga original nga kinkukwa kadagiti manang biyanang kan biag ti tao at drama. Kapadasan ni Kabsat Mia saan napud na nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay. Da Jamilin kan Raquel kan Aminan nga dadita palengke tinagilian La Union. Shout out kada kayo amin dita. Manipud mat ken ni Marieta Padual. Makablawan amin akabagyan ni Nanang na dita Santo Tomas La Union, Aday family, Ubay family, kan Ramirez family. Shout out mat ken ni Yanli Viloria dita Riyadh. Dastoy man ti kuna ni Kabsat Mia. Dear manang biyanang, idi ubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni lolak, iso ni apong ko ti dimakkelak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin ti panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanen kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Paset ti panagayat ko kin karayta. Kan para madlakadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron ti panagrador mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo, saan? Ha? Uwan. Ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panaggraduar mo. Saanen? Mabiit mo't laday chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggaad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrag kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, adda insangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insangpot may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sangwa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka diakas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagi jay. Iso ananang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kunak. Umay da ka nga ron kablaawan iti panagraduar maon.
Sayang, tasanda na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Si kamo lang ngamin ti mabali namang kontak kadakwada. Tas ikatada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas tati panagsasaam. Itatanaam da nakagradwara kon. Ti amuda siguro agtrab-trabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbi kadakwada. Takas jaylat kalakan at ipanangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papanam ngay. Kamangantayon numadamdama. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo, ti pa naggraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Apay anak kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan na graduara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta dagi jay. Respeto am latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idi ubingak. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulakin ton Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Apay ngagsanay ka ngay. Kastalat ta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't tan nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang seat na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandani di ka nabigbig Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Juan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamukidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na.
Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siya, aglaklako lat ti palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siya, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayom ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mat ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi di ti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga rodan na, tagawid akon. At dapay ngamin aramida kiti garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo ti pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig, kan naragsak ka makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga muna ang manalo nak. Ngam kasla ibain namutan ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di gayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak, Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, tadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwarta kapag gatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pasnagam ni tatang mo, apo! Sana di tayan terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo. Agyaman agta di na kon pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman no kasta, Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na panawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan payla ti urayan? Kaanon tupay ngay? Ada pa nga min importante nga sa sikaswa kita. Ang bayam, kita no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Takayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, iso ni Arnold, nobyo.
May mga orasyon na. Ay, kastamat kan ka, Barok. Sir, kunayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man miya. Sana na masapol. Kaslaklas ab sa bali na awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yaw. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya? Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. Kasano nga ro din ni Janay. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na ng paadal kanyak. Sana problema data. Ta professional Jane Nobyo, Lola. Pangasi miya. Di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti parakan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlaw analiday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanen? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan wa profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, Nanang? Kasto ya, nasaya at latamot. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan prutas, Nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia, napan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, Nanang. Ta sigurado ang mabat trip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na jay lalakay. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamatiakken ka. Agad patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan namat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklunan na kon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kan di nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, hanggang sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak.
Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limed a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga umay di ti balayo. Apay anagilimod ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di, sigurado apaayan nak. Angam di ka madanagan, si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo, na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo na ayayatan. Sana mabalin, ngamin palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapaingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Ta nakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Ha? Awanan ba inday di alalaki? Nagkari ama kadwami ita. Ngam saan mat gayam? Ulbud ay jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak mat na puutan, Lola. Kasano nga rodaytan ngay. Kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pag ginayag ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpat ka kanya. Wen, honey. Dadyani dayjay ah. Mia! Ha, nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Wen, Mia. Katni, masikuga kun. Ket, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam ngay. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal na. Agoy-kuyog na. Ngam siyak. Diyak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Kanyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pa'y lako mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo, nanang. Da kayo pa'y lati makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas, nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapul na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyaman nak, nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina.
Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasina naragsak kami matlata nga uray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa tayong pamaysak ti imatang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Mia. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome kayo akanayon, ngagbuya ka nagdangag, kadagiti drama ama ng biyanang, ken biag ti tao a drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Melba, san napudnonagan tintay drama, nga makablawa man pa da George Abuan, ken dagiti anak na Gio ken Cristel Shane, ken tingungutan ng asawa ni Florence, dita payokpok bawang La Union. Shoutout mat iti tropang M, dita San Patricio, Santa Maria, Pangasinan, from Marites, Agpawa. Kastimanti ko na ni Kabsat Melba, dirma ng biyanang, nasapaak anabalo, kat saan kami hanadaan, iti anak, iti daydipi mo sayan nga asawak. Kat gaputaw binga kanabalo, dordorogan nak ti ama kamakiasawa manen, rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Melba, apay awanan planom ang makiasawa manan. Ubing kapay mat, 35 laang. Manjakon tatang, tamangan numabalo ak tumanen. Saan? Pilyam ngamin tay awan bisyo na alalaki Tay mat ngamin nakiasawa amin di kat nabisyaw. So nakaptan itag dundo maasakit. Makiasawa kakidayin tanay lakaya kaon. Asinon tupay nga ti kadwam no awana kaon. Naimbag kumaano ada anak ba ngam awan mait. Ay na, mabuti nga kung na makiasawa tatang. Takasla na didigraak. Nagrigat ti mabalo. Nagrigat agladingit. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lermo, anak ko. Asino jay kadwam idi kalman ang naglukan iti tricycle? Jay atidog ti buok na. Ni Elisa na dyan anang. Kaadala ki jay school. Kastaya. Napintas mo't. Ar-armom ka di. Ar-arman nga bagbagayo mo't. Kat na da asawa na jay. Ay, kunak ano balasang. Saan mo't ngamin amadlaw nga da asawa na. Ay, kunak lano addan nobiam. Kaya't yung pala ang mga asawa ak ayan anang. Ay, katwan tanay, awan pailat apukukan ka. Di kay mo't ngamin na addaan iti anak iti day di meling asawam. Iso ang mga asawa kakit di manen, tapno makaputot kan. No siyak, manja ko nanang. Napadasa kong tinaadaan iti asawa. Iso husto na jay. Ngam awan pailat putot mo. Padwam ti pulim tanataer ka anak ko. Awan plano ko na mga asawa nana. Asinon to ti kadkadwam ngay numataya kon. Agmay sa kanton, narigat ti awan kadkadwa na anak ko. Kabaalak nanang. May mayat ti balo akanayon ta bagik lang ti pampanunutag. Mga sawa ka kuma. Kaya't kupay kumamot ang makita ti agbalin nga apukuken ka. Saan nga rodagin? Apay aya dagulit kayo nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, si kamot gayam tinakaluganak dito'y jeep, Celso. Di ka nabigbig. Uray siyak, di kamot na bilbig pilang. Papanam nga Inak man alaan tay impaaramid ko nga eyeglasses ko. Sika nga'y. Inakmat gumatang iti abunaw. Aywan, malagip ko man laang.
Di mo't balo jay anak mo anilermaw. Wen, awan pailat nobya wenno asawa na. Tadi namot kayaten ti agaram. Ay sayang. Iyaram ko kumajay anak kaw. Ah, asino nga anak mo? Ni Kadimel ba abalo mutlaang? Wain pilang. Kas iti anak mo, awan pa'y matlat nobya wano asawa na. Anya? No kayat ko manilermo nga anak mo, armen na jay anak kaw, tapno agabalayan ta kuma. Ah, ay kuma. Ngam dimot kayaten di anak ko ti mga asawa. Pilpilitek ang makinobya. Ngam di namot kayaten. Uray ta napadasan na kanun tinaaddaan iti asawa. Sayang no di na mga asawa. Sapay kaubingan dapay. Wen nga rod Pilpilitek nga rod ni Lermo tapno makitak kumapay mo ti agbalin nga apukok sakbay amatayak. Ngam jak mo't mapilit. Oray ganun jay anak kaw. Kunak nga agpaaram tapno asawaan damanan. Angam di nakit kayatan. Igaggagaran nakit din ti aglusya-lusyang tapno saan da kanong arman. Anya? Mabutang kanong aminay na mabalaw. Apay, ammo na ayan numabalo manen. Huwag nga raw. Angam kasta ka na yung ti ibagbagaan ano ko Ngambay aman, tadurugak man jay anak ko ang mangaram iti anak mo, Celso. Bareng maalukoy ko. Aw, ingatangan kay tinapintas abistidam anak kaw. Ataw, pink abistida. Anyamat day tagat-gatangan yun. Nagkiting abistida. Ay na, naipot day ta kanyak. Saan? Stretchable na itaoy. Kan saan mo't unay ang nakitay? Aging gatumang na ito'y abistida. Magpagay mo na ito'y no ibadam. Ad-adda po mintas ka, Melba, anak ka. Ay na, naggastos kayo pa'y laang. Pangusarak di tangay. Ay kat usarim, ano rumor ka? Agpapintas ka, anak ka, tapno armenda ka nga oray balo ka. Anya? Kasano nga armenda ka kat di mo mo't ornusan ti bagay. Pang bakit na kita ibadbadaw? Bado pala na dinanang mo na kita isusuot mo. May mayatan ti kastoy, tapnaawan mailawan nga agaram tatang. Narigat ti mabalo kunak lang arudan. Saan mo't nga amin alalaki kat matay adagaws? Talaga siguro mo't agasat na di asawam ti matayin So adi kagbutang ang makiasawa manayin. Kailiw ka ti maadda ni ti apu ka. Ipayanak pa'y mo't iti apu ko sakbay amataya ka nakkaw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di mo't amamom ni Melba nga anak ni Celso. Ha? Wen? Apay ayan na Padam abalo day jay. Kat aging gaita, awan pa'y lakanot nobyo wenno asawa na. Kahit anya ko maita na Amam, napintas man kan nasingpot day a babae. Kayat ko nga agbalin a manugang sika. Ha? Apay no armam, kuyugan ka mapan ije balayda, kayat ma. Kayat nakamanday jay anak ko. Saan na Awan nga rin plano ko ng mga asawa man Kan may sa, Jakon makasapol itikas iti di Elena amanugang niyo. Awanan tikas kan kwa na kagagat kan kasingpag. Amumlaang aya, ang mga nunasingsingpot ni Melba ngamday di Elena. Oo, imposible nanang. Man-mano tikas iti di Elena nga asawa. Awanan ti makaartapay kan kwa na. Mga sawa kakit di manen, bareng maaddaan akon iti apo ko. Alaan, anak ko. Saan nga roden? Apay aya dagulit kayo nanang. Hello, Celso. Nakaawag ka mat. Hello, Pilang. Kasadungay. Nakasarita mo ti anak mo? Imbagam nga umay na pasyaron ti anak ka? Wen, di namot kayat. Pilpilitek, ngam talaga di na kayat. Anya,
Ay sayang. Umanugot ko matapag digusok adagos ti anak ko no umay dito balay. Huwag ko mga road. Talaga di na kayat. Numabalin la ko mga uluda kon ay humay dita. Ngam saan mo't amabalin tamangan no agungot. Anya nga tano pagsaraken ta ida. Ah, kasano ko mga Celso? Ada na panunot ko awagas pilang. Dungeg ka, taibagak tinapintas sa planaw. Ha? Anya ngay day taaplano, Celso? Ay, kuyogan nakman anak ko. Adda sabten tao. Ha? Asino na nang? Jay man gayem ko nga agapo ijay Mindanao. Umay kano agbakasyon ka. Agpaspasabat. Sabtek kano ijay plaza. Kurt, apay, di yung kabaalan na sabtin na dakda kayo na nang. Kwa, adda amak ko. Ta FB lang amin tinagam-amuan mi iti dayjay. Nungay hold upper wenno kidnapper gayam. Ha? Kurt, no alangarin kayo, di saan nyo nasabtan? Isungarod nga agpakuyog aken ka anak ko. Tani, kababain mo't. Amangan no ibaga na nga inindyan ko. Ngala, itanaya. Una, iso nga agrubwat ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Papanan tayo ngamin ay at talaga tatang. Sabtin tangarod ni Anthem. Di ka bagis ka wanay kamang ijay sibaw. Kat, apay di na mo dito'y balay aya? Saan ka no nga umay ditoy? Makisinabat la ijay ilay, ta kurang ka no ti oras dan. Anya? Apay, di mo kailiw jay ikit mo aya. Kat kailiw ko at tatang. Kat in ka nga rod agrubatan ta sabten tan niya Anthem, anak kao. Nagbayag mo ti orayan nyo nanang? Ayan na kanon. Jakmet nga rod amo, ta jakmet maawagan ni anak ko. Agawit tayo nga rodin. Ay saan nasapa pa'y mo. Amangan noon daw ay dayjayon. Urayan tabiit, anak ko. Ijay parkay ti pagurayan ta, Melba. Ta ijay ti imbaga kanya Anthem a pagurayan ta. Nagadayo mutan. Asideg. Exercise tan ti panagnata mapan ijay parkay. Diyo pala imbaga nga ijay restaurant ti pagurayan tayo. Kababain mo't amangan no kunaan lang agpalibre ta iti makan. Urayan ta nga awisin data amapan mangan Mala, oh my God. Mapantan iji parkay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, pilang. Ada kay mo't gayam diti parkay. Nay, Celso, da kayo magayam. Apay, papanan nyo nga agama. Ay na, ada urayan may. Ni kabagis ka Da kayo ngay. Ay uray da kami nga road, at damot urayan mi dito. Nay, nag-text ni kabagis ka. Melba, uray na kami dito tayo nakitaan niya Anthem. Ayabak dito. Darasin nyo nga rod Wine, ayabak dito. Dito'y tayo ngagsasabat. Mala, agtugaw kabalasang ko. Agyaman nak nana. Ay, mabiit man laeng. Si makit ti tiyan ko. Ay, inak man biit ag CR. Urayan nak dito'y alermaw. Di nakpampanawan ag CR ak biit. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagbayag mo't da tatangan. Anyat orasan. Ore ni nanang. Kuna na amapan laag siar ngam awan mutan. Pinanawan naksamot dito yan. Ayan dangatan. Sapay makawawid akon. Agawit takit din, Melba. Ha? Ay, mabiit lang nga rin tawagak man ni tatang. Hello, Melba. Saan anatuloy ni Anthem? Isang agawid kanton ta, imuna ako na nagawid ta na'y maulawak. Anya kayo mutan. Mangilawlawang kayo. Alang nga rin tagawid akon. Nilirmo nga'y, adapay dita. Wan nga magawid ka no mutan ta nagawid ni nanang na. Ha? Alang nga rin, agkuyog kayaw na nakaw. Sapay malumain. Sapay kumaat at dapay masambot yung alugan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ala? Umay kan Melba, last trip ka nun. Darsam,
Makisinagsagtan nga umunag iti Jim. Wan Lermo. Excuse me. Ala, agtugaw kan Melba. Agtugaw ka dito abay kun Tapno di ka maawan na niti pagtugawan Lermo. Sige. Ay, nagrigat mo ti kastoyan. Namaluman tamot ngaminan. Nagsinagid ti takyag mi kan ni Melba. Kat naglamuyat gayam ti kutil na. Nagpudaw pa. Dumandan ka ditoy. Matintin nagkansan Lermo. Saan? Ayos lang. Idagas kanto pa ijabalayaw sa agawin. Ala, awanan at ipaglugan ng mga agawid. Ket pag naukon no awan tricycle amaluganak, Melba. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay yaman na, kiti panangitulod mo iti anak ka, Lerba. Awanan yaman na, tata. Agkapi-kapay Lermo. Wano, mangrabi ikan ditoy. Awan baraw, ta nakaluto akaon. Mangan ka dito yain. Ay, saan ang tata? Inton maminsanan. Nay, papanam Lermo, nakapurma ka mo. Pasyarak ni Melba na nang. Nay, na-develop sa matirik nam kankwanan anak ko. Ay, wan nga raw. Napintas mo't gayam ni Melba. Kayat ko nga arman. Anya nga kunak tumo ngamin kan ka. No idi pa'y lako mga inaram mo, nalabit agasawa kayo itan. Masigurado yung araw no kayat nak. Ay nawun, kayat na kadayjay, masiguradok dayta anak ko. Dua aldawan nga agar-aram ni Lermoken ka. Apaya di mo pala aklon ay. Nabiit pa'y mo't lang agar-aram, tatang. Kan apay, kayat yu ayang agbalin a manugang ni Lermo. Katuan na. No kayat mo, kayat kumutayin. Alakit din, tapno makapagkasar kayaon. Narigat ti agdardarasudos, tatang. Agpinaliyo kami pa'y matiti ugali Ay nasingpit mati kunak ni Lermo. Anya palat sa pulam kan kwa na ay. Kan kasano ang mapaliiw mo ti ugali na no di mo aklonan. Aklonam kitdain anak kao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala, aklunan kan Lermo. Ngam sana kaya tasawan day tang agkasartan adagos Agpinaliiw tapay iti ugali Wen, di ka mo't dagdagan ang makikalay sa kanya ka. Ala nga Rod, I love you too, Lermo. Agyaman ak Melba. Okay, kasano? Datang nga rodain. Katwan Kaano ti kasaryokin ni Melba? At damot tarakan mo ang maparte. Di na paimot kayat ti makikalay sa nanang. Agden na kami langan Yawid ko ti balay ni Melba. Anyalat ko na ni abalayanan nga, nuyawid mo na di kay pa'y nagkasar. Desisyon mo't di anak na day jay. Sumarunon to kano ti kasar. Alakot, baka mo kayong arod Desisyon nyo dayta. Anyamot na tingin na po yan. Naksat mo't. Jak nga Rod na siputan taglablabaak ngamin itay Lermo. Awan pa'y ganas ti mga nukastoy. Agsinatan? Ni, para day tala rason agsinatan. Kasano? Di mo mo't gayam amot ti agluto. Pati jelinutom idinaminsan nagapgad. Sige, lalaingag to no sumaruno Lermo. Awan mo't banglo to'y linaba ang Melba. Di mo samot sinabunan. Sinabunak ngam basit ngamin di sabon anabati. Naimbag no naikatirugit na no basit ti sabon na. Di kala di mawas ijisturain. Saan na tabasit mat jeli na baak? Ay, agsinatan. Kadag sa uka mat sina ti bagbagam. Nagrabaw arason ti pangisinsinam kanya ka. Makapadismaya ka. Isong agsinatan. Unay matikas di apa nagsasaumkin ni Melba anak ko.
Mangmangag ko dagiti ibagbagam ken kuana. No adda di mo magustuhan ken kuana, sina ti ibagbagam. Katagpay suman. Makapadismaya ti aramid na. Adayo ti ugali na iti ugali na di manugang niyaw. Apay aya nga ikumparam ni Melba itinabayagan anatay. Sabali mo't ni Melba agduduma ti ugali ti tao. Isu nga road nga agduma da iti ugali. May mayat da di natayan ang manugang niyaw. Kat, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak iti kasta nga ibagbagam. Diyan mo na nang. Makapaupay mo't ngamin ti style ni Melba. Apay nga ito yung t-shirt ko apuraw. Namansaan mo ito ni Tiblo. Wen nga rod, jakmot na si puta nun. Ang ambay am tay kaktuman Kanayot mo't lapalpak ti trabaho ngun Melba. Ah, Anya mo ti kastan. Dahil di asawak, amo na asalwadan na iti badok. Manipon nag-asawa kami, saan apimalpak iti panaglabana. pasensya kan aler mo. Ha? Agsinatan. Ha? Awan lakit palpak. Pasiga palpak ti trabaho. Isong agsinatan. Ala, wanan. Agsinatan no kasta ti kayat mo. Ha? Nauma ako na mangilablaban kan mangdaldala iti relasyon ta. No sina ti kayat mo ala, agsinata nga rodan. Total, uresyak, adun tinakaupayak kan kaler mo. Uli makaklaan ta pinalpaliiw ka. Ngam napunwa nakon. Iso sige, agsinatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ingka ay aywon ni Melba ang mga no agpaspasugnod laeng dayjay. Saanan? Ta jak kayat nga agsinubyan kami nanang. Nauma ako ni ti kinapalpak ti aramid na. Anya? Nasaya at mga saan kami pa yan nagkasar. Nalakala ti panagsinamay. Apay, talaga kadya saanin ang maurnos ti amin kada kayaw kan nilirmaw anak kaw. Saan siguro tatang? Ngamin, ado dagiti napaliiw ko nga ugali na ajak kursonada. Kasano nga no umay na kaaywain. Ay na, di na maaramid day tatatang. Amok, ti ugali na. Nangato ti pride na. Iso nga adayong agpakumbaba day jay. Anak kaw. Iso nga agsina kami langan. Ta saan kami naragsakit itunggal maysa. Kanayon ti panagsupyat mi tatang. Sayang. Sapay tulagan tayo kuman ti panagkasariyaw. Saanan? Nasayaat mo ta di kampay nakapagkasar. Sakbayan na duktalak ti kasdi nga ugali na. Ay, makapaupay mga minti ugali na. Basit la di na magustuhan kanyak. Sina ti bagbaga na. Iso pinagbigyak man laangan. Kaya't kukumapay nga isalbar ti relasyon mi. Nga maawanan na talaga. Nagpatinggan tatang. Talaga siguro saan na da kami tinaykari para ititunggal maysa. Nagsina kami nga rod kanilermo takabayatan ti panaglabas ti aldaw, tumamtam na iti panagdan nami, ket kanayon ti panagapami, tangamin na umakon ngagpakpakumbabalatan. Naupayakan ko anantado dagiti natakwatak nga ugali na ajak na gustuan. Nasakit iti damo tay nayat kumat nga rod nga orekas kasano ngam, nayaw-awan kumatlaang tirig na, ket ita nakalipat akon, ket naragsakak manen, nga oray awan partner ko, tanagtalinaed akon abalo. Alakastan, tigayem mo, Melba. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kun iti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.